Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. UMP ka Lok Sabha, ubadang Syusha Thung, kumu Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, uba Vincent H. Pala, ulapla ba uba pensyngain Syiem, ubadai UMDC ka Pynthorumkhrah Maukar Constituency, ubadai ru UMLA Barim ka Mausenram Constituency, ula pentikana ba Ïakhun na kaseng Congress na Pynthorumkhrah Constituency na kabantak election MLA House Nam Arjar Arpulai. Hakajing ikran bat uba Vincent H. Pala, ulay tu bahadin balawan pai sa Shillong, uba pensyengain ulawan kendo ya u hajing sa chung u banyak kran na kabantak Pynthorumkhrah yak election MLA House Nam Arjar Arpulai. Kumban syupen kan mau, uba pensyengain hakini kisngi umpat pentikana la Ïakhun na North Shillong Constituency na Pynthorumkhrah Constituency na marunang panjang mot na kinong Krisyan jong ka MDC Constituency. Hanri manta ula pentikana mandrung biang syaka sa Kongres Ïakhun na Pynthorumkhrah Constituency Pyrshah ya uba ALHEC uba dayu MLA bamenta nakaseng BJP. Pipan pa ito tempo pensyengain. Mapsay labi na Mausenram. Ti lawan Shillong haru mentay parai lai kun na Pynthor na number Shillong. Ti kumno iong ila tumun naman wan biang sa Kongres. Ngalai kendo ba pensyengain there's nothing to hide. Kamde ka politics pumla laban bore ba pensyengain ni long ready ban wan sa Kongres menin na kendo ba i ba ilaong ba ini le na pa Pynthor na try larai ni na ba peli le Pynthor. Try you'll give a good fight yo ba hek no ba hek do ex Kongres. Ba pensyengain do ex Kongres te try ba para ex Kongres kinele te try to be good fight try. Kemudian latih kenaban lagi kun ban pai. Ano sa ban pai.